Takukte buku song je boro YouTube channel kari rang income khaine hene wangsuk tongnai rok ba YouTube channel kari tongnai rok noro o video naikhe balance janai tei ang suggest namu sung takukte buku song no bori hine chla hande noro ba hine YouTube channel kari khe rang income khaimano pheba noro YouTube ni rang income khaine hangkai YouTube ni koita guideline tongo guideline noro palon khaine nangnai noro bahike YouTube channel kari nai jodi help nangkano nang pura help khaine takuk bo haino YouTube ni guideline palon khaine bagino aba haike monetization bol nyate serbo masa jak bini tamok problem ga kai bobuni content use khaikya use khaime bagai je content malik bono strike ri khe duita te cha ma khamani bin channel kamai thasanai ga bini je monetization angna bagai je condition tamona condition pura puron khaijak ikone naidi takusong niyamo kai minimum 1000 subscriber nango 1000 se bisi subscribe aji kha 4000 gonta naijanga nango 4000 se bisi bo aji jak hyper bin monetization enable ingya karon kai edi use karon ni bagi ingya bo like video ba TikTok ni video use khema bagi bin monetization enable ingya bina channel phone na to khode iko takukni naidi jotona like video use khai tongo iko kobrok like video part 103 kobrok like video aboni bagai bini monetization enable ingya YouTube jodi no monetization enable ingya kai YouTube hoite 1 taka pono rang income khaimia monetization enable ongkhang kai nini video advertisement phaine advertisement hoite no rang income khaimano kintu bini ro monetization enable ingya tai ke bo reuse karon bagai tangi reuse hungjak kai tawuk mane khe dewa jaga wa kaise video play khai phungana hamje ekhe kagoi thani yani khono ungya ang bai thujak yawa haike video YouTube hoite like hoite bo down khaike bin video upload khayo bo haike no koma channel bo hai video no nawi bini channel da bo haike chai 5ta channel da khangkai atong thang reuse category klai thango tai kai video use khaine mas video samne masa se no 5ta channel da khamai to bai reuse khamane no bini monetization enable ingya jodi no TikTok like ni video masa borok jodi use khai tong hakai kono reuse category kaigala khumo abo monetization enable ngi bara income khaima khumo tangi like video ta joto borok nai joto borok no YouTube ti rang income khaina mu sungjago ambagi like ni video no views mano ne nawi khe use khayo jodi no a channel simi no like ni video use khai tong hakai kono problem ngala khumo bo haike no kongma channel tongo like ni video use khaine ambagi ni kaise video chai 5ta channel use khai ka bari use category klai thango ambagi bini monetization enable ngya bo YouTube no hoite 1 taka phone income khaimaya ambagi takok bano bises khai ke bini YouTube ni je email ID password jotona ri hokano bini monetization enable ingya ni bagai ang thik khaina bagai ang bini YouTube channel no pura check khai ke koekta video dongno delete khai ang bini bono monetization enable khaina bagai chesa khaine asungna hambai।